Саш Скубе, миленик од навивачите на Вардар, повторно е во Скопје. Лани немаше можност да играш пред публика, сега не беше така. Те поздравија сите навивачи со овации на почетокот на мечот. Да, baš mi je bilo drago, jer znam da toliko koliko ja volim Skopje i Skopje voli mene, baš je bilo drago na početku vidjeti da se navijači sjete što smo sve skupa lijepo napravili. Baš sam sretan zbog toga i sretan sam da se publika vratila i da ima Vardar dobra podrška od navijačke. Може би поразот беше повисок од очекувањата. Da, mnogo je. Mi smo bili baš loši u obrani, nismo imali vratara, teško je igrat. Mnogo imamo problema sa povrednim igračima, ali ne bi to sad plakao, bilo nas je dosta da bi igrali. Vardar je bio puno bolji, zasluženo dobio. Šteta što smo tamo imali dve kontre da bi došli na dva razlika, ali to je sport, onda se okrenulo, falilo nam energije i ne znam šta da kažem kako da je Vardar zasluženo dobio danas. Лани Мешков стигна до четвртфинале, може ли оваа сезона исто? Ja ne bi uspoređivao prošlu godinu s ovom jer je ekipa skroz drugačija. Lani smo imali puno sreće sa svima, nismo imali povredenih igrača, sa koronom smo imali sreću, publiku smo imali cijelu godinu. Ove godine imamo, okrenulo se, to je normalno u sportu, ali ja mislim da realno nije za očekivati da će Meško biti u četvrtfinalu, normalno, nećemo se predati, daćemo sve od sebe na svakoj utakmici, ali prvi cilj je da se plasiramo u osminu finala, ali bit će i to teško, ali tek je početak godine, ima još puno utakmica.